Mama Akwaba, wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo ene Ghana fo bi do mo kase omo etresa NDC for your campaign no omo say omo be reset Ghana. But Ghana for yem bisa resetting no the real meaning of resetting na NDC for kano. Na yeto abama omo wie yi ene ye hu resetting no omo eka no. Omo pame nkrofo fi adwumem, omo hwehwe omo office, omo ma warnings, a threat president no e won appointment awoye in the name of president na appoint will be youth in painting no. Omo threat president. The commander in chief of the Ghana Armed Forces no more threat in Uganda ha. Hey, and this youth mo akudro. Yenti nsema e koso. Patron singu ba na say why nhwehwemu ehunu say nhwehwemu no say na ye gina be yesitie na ade ba ko mienu miensa na ye ya ebetumi ma bebie gina na enkoyi no yetumi tutu anama ko gina bebia ebekoyi enti say o hwe eye NDC manifesto no ma omo kan say omo de omo wo say Ghana economy no say your friend say mobile research Ghana economy na ehọ na emi say Ghana for ene me ankasa ne won so no ya ntoto oma no emi say omo say sebi you say phone also research phone na say me phone ya me no kasa no pay say me ko fa pin di shebi be your friend research no na me ya na say ko ne dada mu say ne edi free factory ba na say na etie na say na e free factory ba no na nyomo wo so a enyomo ni so a so what the nyoma go sisi a e wo say what research e ko da bibia na enyom eni so ansa na watumi de nyom foforo go so na ya misa sa no mo research na ko 2016 ana so mo research na ko 2012 ya misa o mo sa question no de Ghana for the do na gidi ni say economy ni nkoyi nti ndi for say o mo be research e na ye koto aban so Ghana for eto abamo economy na bi mu so no o sa me ye tia say ye free bibi 24-hour economy na sa 24-hour economy no emi say mo bi de nchi mo bibre baaye but na omoso ka asem foforo na sa 24-hour economy no se Ghana for to abamo omo na so mo wini a omo de sa 24-hour economy no be ba anope ya me no nyina ya sori no adwuma bi a ye kwakoye no se eya ba adwuma na ye kwakoye a sabi o me koye kakra na bo bi ese dubi nu a na ma be fie na menu ye bi foforo bi so ono so awie school ono so tifie no ono so abe kakra from dubi nu na ekwa bi ese bi a no ne anase no num na no num ni no enunsia echi no na sa menua na ono so ebaaye no ono so ba be tena fie na from no nsia kwakosi anadwo no menua foforo so akwakotrem aye adwuma a nipa ya ye koye sa adwuma ba akọ nyina no ye nyina ibetua ye ka ankra a enkoye sisika ba akọ ene ye chama ye eno so ye ntiase ba akọ a eye NDC eye amanya ku a eye owura eye Mr. John Dramani Mahama wabe omampeni no omo yete asese saa ni omen ono ya ebeba Ghana economy no ejina ne naso ho so ensi ye osa so me yete asese eye toll taxes eye currently to say e-levy to say COVID-19 levy to say import duties any ne yekeka ho no ono de friend say so do nti e-levy COVID-19 levy betting tax eye de ye friend say eye carbon tax and as say you say oka exhaust pipe no etu eye e friend say smoke eye emusia bibria saa emusia na eko ewiem no eye ade a protocol me beka na say lead to eye climate change greenhouse gas emissions no nti eno so yade ono de ofini say enkoyi nti obeyi afiri ho ebiem so eye chacha to ya emi say football ye nyina no da no mo boy EPL ne ade omo hwe omo chacha we kire friend say betting tax no eno so yade ono de ofini say enya ade ebo eye youth no because when a youth no bebre na no omunyo ono aduane afiri nti saa eye chacha eto da chacha so se ne be ya mebu no bebre na enko wurem so mo beto chacha no eno so obeyi afiri ho we nsem ameka nyina nya me nsem ameka eye ensem a wo mo manifesto no wo mo eka wo ma in fact wo mo sa ekọ so sa share bo
And it also say within their first 120 days in office, no, Sano Maya Mabubo Sibi Bri and Yoma, Segana for Eto Abamoma, won't be everywhere and number Nusuntino, Ghana for Echo to Abamoma and NDC Amenyuku, any 80 Ghana so. Now, we are two Abamo, Muya, Modi, Makase on the economy already, no mammy a blueprint, and the Omobaya economy, no, to me, Afan and Tuma, Efra. Enti no omo wie no omo sa bedi oman so na bi omo papa omo nipa omo na bedi omo beboa yo mampani eye Mr. Mahama amene bu oman no na sa amenya koyo omo pa o tse na mete se woka no eye finance minister eye Yura to force so what omo pa to force we no ko eye presidency ho a eno so mete se na woka no pe no kre eye former eye finance minister na ono na de NDC eye between eye 2013 to 2016 eye Yura setepe na emi se eye from 2009 to 2012 no na deputy ena obeye a substantive minister under eye Yura John Dramani Mahama no woko eye office of the president so ya pa no as the special advisor to the president on the economy. And also answer why presidency wana yasa apa nipa ba konso mi repini di kakra se eba te se na mekano omo main policy na omo fa say 24-hour economy no ono na ebe di animu a ono so ya pa obi wo presidency wa ono na eda 24-hour economy no so enim eno ye gusitando no mo na show me das ye gusitando nti eba 24-hour economy na ono ene eda no ewo presidency wo enti se wo say nipa we nyina wo ho na sa oma so research omo ye no oma akire ye say omo ni problem aga na economy ni wom na ye to abama mo betumi asa no de a na ekoba na say na after the finance minister wo ho ye wo obi oye in charge of 24-hour economy ye wo obi oye at the presidency in charge of advising the president on the economy ni ye say ba ko ti a 7-member committee na ye taxpayers money kakra na Oman kasa eso ho se enso Ghana no omo se edibi ekwakotua won ka metwe ho a enyeyi na sa eye economic dialogue asem ya yiken binia pani se mentwe Ghana fo no adwe enko ekire kakra Ubekai say in 2014 NDC abenya na eye Yura John Dramani Mahama eye president no minimum say NDC part 2 na Ora John Dramani Mahama be o mampani no 2014 omo similar economic dialogue na ye friend the economic dialogue of a Royal Senti so okay na the fact when you say almost say Ghana economy na at that time no and His Excellency no Mr. John Dramani Mahama bibia na etina no na enkoyi etina mo kwakoye sa dialogue yi na omenya enimdie emupi na edo na Ghana etumi apa ne ntoma pa efra ya kwaye economic dialogue yi wie ye pepepe ni bosumi mienu ye wie na Ghana ne nam IMF ye say ye kwaje policy credibility eno so ye do masikwa na na say enya no kore say ye policy credibility